Pozdrav svima ljudi, Muća ovdje i ljudi, dobrodošli u novi klip i ljudi, danas ćemo igrati GTA 5 i ljudi, kao što možete da vidite, nalazimo se u Los Santosu i ljudi, ovaj grad je totalno lud, a još luđi će da bude kada radimo ovo što danas radimo, a to je, jurit će nas 5 zvezdice policije, znači full policija, specijalci, ja mislim da ima čak i tenkova, helijuš i ovo ono, sve živo i mrtvo ima da nas juri. Upisat ćemo cheat, naravno, pošto 5 zvezdice ne znam kako možete da dobijete u gradu. Ja sam ubio 300 policajaca, uništio 3000 automobila i dalje su mi jure samo 4 zvezdice, tako da 5 zvezdice ne znam šta treba sve da radite. Mislim da treba uđete u vojnu bazu, sad ih pobijete pa onda. Ali ono, radit ćemo ovdje u gradu, tako da koristit ćemo cheatove. Koristit ćemo prvi cheat koji se zove Fugitive. Sada, Fugitive šta radi? On vam dodaje jednu zvezdicu da vas juri. Tako da, sada nas jure 5 zvezdice i 7 odmah u naš auto, pošto je ovo prvi auto. Odradit ćemo nekoliko puta, ako već ono ne preživimo prvi put. Sada je i mrak, tako da mnogo je teško da pobegnemo. Nadam se da ćemo da uspemo. Ajmo sad da vidimo gdje ćemo da idemo. Fuck bre, evo su odmah kreću akciju. I odmah pucaju, nema zezanja sa njima. Imam neki pištolj, okej, imam pištolj samo. Znači, pištoljem protiv policije. Idemo ljudi, juri nas ceo grad i svi nas traže. Pogledajte ovo, specijalci, svi nas jure. Jer ne znam gdje treba da idem sad. Gdje da pobegnem? Ajmo ovamo. Idemo ovamo pa ćemo levo. Levo, desno ima policija, levo ćemo. Ajmo ovdje gore. Shit. Jo, brate, ga šta nas rokaju? Ne znam gdje da idem. Ne znam stvarno, ali moram u gradu da im pobegnemo, znači, evo su ovdje. Udario me. Bajo, čekaj bre, ja ću ubiju. Gubim polako život. Fuck, brate, izbušili su mi gumu, Oh my god, ja ne mogu da, ne, brate, kakve su eksplozije. Idemo dole, boli me dupe. Okej, preživjeli smo nekako, puka mi je guma, get wrecked, idemo. Ovdje ih ima, bajo, gledaj sa svih strana dolaze bre, šta je bre ovo? Ljudi, znači, ovaj challenge je dosta zajeban. Tako da, moramo da... Shit! Ne znam da pobegnem. Ne radi ništa, bajo. Čekaj bre, gledaj ti ovo. Da mi jure još, ne, nema ih. Evo su ovdje ispred. Marš bre tamo bre, seronje. Moramo da pobegnemo nekako. Fuck! Okej, gdje je heli? Ja, heli odmah preko mene, bajo. Ovdje ima negdje kraj da ja izađem na put. Ima to ovdje. Ja imam da se namučem da izađem na put. Okej, ja mislim da ovdje izlazimo na put. Shit, ne izlazimo ovdje na put. Kako ću, moram se okrenem, ne smijem da koristim drugi auto. Ne mogu da se okrenem, ne vide me. Ne mogu ni idem naprijed ni nazad. Ne vide me. Bajo, ja mislim da sam im pobegao. Čekaj. Da bi mogao samo da se okrenem, ali dobro, izgleda smo uspjeli. Ili nismo. Evo su, idu ka nama. Shit, idu ka nama. Neće da upali. Evo su! Shit! Beži tamo, neće da upali, ovo stvarno neće da upali. Ne, upalilo je. Ajde, okreni se, idemo, daj gas, ajde. Pucaj to. Begaj odavde. Shit! Izvinite! Begaj! Ima ih previše, ne mogu ovo. Shit! Ne mogu ni gore, ne smijem da rizikujem. What the fuck? Možda ovdje gore. What the fuck, bre! Okrenuli smo se. Dobre. Ja mogu da se... Ne mogu. Mogu da se okrenem ovdje nekako. Evo su ovdje. Shit. Ajde, driftuj, bre. Ne mogu da se okrenem, fuck. Pucaju me sa svih strana. Okej, evo ga ovdje. Evo ga ovdje, policajac, pukni ih jedaru.
Idemo, daj gas, bre! Da neće da da gas? Evo ga, evo ga, evo ga, kreće, krenuo je auto. Idemo, bre, idemo, izlazimo odavde. Oh shit, bre, pegao odavde. Oh shit. Brate ga šta ih je, ja ne znam, ja majke mi ne znam. Pali ovaj mod. Begaj negdje. Ok, ovaj mod nam malo pomogao. Skreći levo. Ok, uspjeli smo. Uspjeli smo jedva da pobegnemo sad. Evo su ovamo, ja ne znam stvarno više. Ne, pukla mi druga guma. Ne mogu. Evo ga. Ajde bre. Jo, gledajte kakav mi je auto. Nema šanse da pobegnemo odavde. Moramo nizbrdo. Možda nas ubiju, ali moramo nizbrdo. Ajde. Marš pred tamo. Ajde. Samo da stignem do brda. Ne. Pokirali mi put. Samo da stignem do brda, bre. Idemo, daj gas, bre! Ja puknem i obe gume! Idemo sa obe gume, brat. Shit. Nema šanse, znači. Ovo je nemoguće. Evo ga nekako. Balansiraj, bre, komšija. Ok. Shit, bajo. Idemo dole. Desno. Morat ću ovako da radim, nemam pojma kako drugačije. Ok, evo ga. Daj gas. Bajo. Ovo je mnogo zajebano, znači. Shit. Malo da se puknem ovdje. Ne. Fuck. Ok. Sjebao mi s auto. Nemoj da me zezaš, molim te sad. Pali, bre. Možda me ne vide. To je to, ne vide me. Eno ih. Shit! Moramo peške, pošto ne smemo da menjamo auto. Sa taj auto koji krenemo, to je to. Ajmo peške prvo. Shit. Begaj odavde, majstore. Jel ima neki način da ja... Ovdje. Ne, fuck. Odavde. To je to. Ok, sad ne može oni da mu hvata, ali može heli. Ok, dođi. Dođi, majstore. Opa. Shit, ubit ćemo. Ne znam gdje da begam. Pao heli! Oborio sam ga. Ne zezaj. Ne! Ubili su me. Koliko ovo bilo zajebano. Ok, jure nas opet, ali sada već imamo motorče i sada je mnogo, ja mislim, lakše, pošto možemo i stantove da radimo, da pobegnemo od njih. Tako da ljudi, evo nas na motoru. Idemo na jedan točak. Inače, šifra za motor vam je Rocket. Tako da možete da probate tu šifru. Da ne tražite samo motor za dž. Ajmo da vidimo samo gdje ćemo mi ovdje da begamo. Oh shit. Evo ih ovdje. Najbolje ovdje na autoputu. Ne, nije najbolje na autoputu, će mi puknu. Malo mi puknu gume, bate. Ako mi sad izbušu gume, ja sam ga najbolj. Idemo dole. Vidite, znači možemo lagano ovdje da ih prevarimo. Neko je eksplodirao, bajo. Ne znam gdje da begam. Sad samo pašli da me ubiju. Ne! Fuck! Gdje mi je motor? Evo ga motor! Sede na motor! Daj gas! Begi dole li vade! Shit, bre, koliko mi je falilo da umrem. Malo je falilo. Oh, shit! Bam! Ok, idemo, begaj. Možda ovdje čak i uspavnim pobegam. Mogući sve. Ajmo da vidimo. Da probamo na ovaj most da stanemo, a? Šta mi mislite? Ajmo odavde.
Opa! Dobro, nismo baš kod mosta, ali tu smo negde. Begaj! Begaj! Begaj, shit! Čekaj da vidim da odem. Levo pa desno. Nema pojma. Ok, dobre. Ispred nas su. Ali mi nećemo tamo da idemo, mi ćemo desno. Ok, idemo ovamo gore. Oooo, bajo. Lele, ali će ovi da me mećeju. Kad me uhvate. Aleluja! Shit! Wow! What the fuck, bre? Koliko je ovo bilo dobro sada? Oh my god. Opa! Ok. A, vidjeli su me. Ne smemo ovdje. Može motor ovdje da ide. Može. Ok, idemo ovamo. Oh, bajo, sam se ja sad ukenio. Ok, idemo ovamo. Ne zanima me! Shit! Ok, jel me vide? Ne. Ne vidi mi ni heli. Ok, ja mislim da sam im pobegao sad. Nadam se da jesam. Samo da se ne skanjamo odavde i dobro. Bajo, ovo je bilo toliko teško, znači ja ne mogu da verujem. Ja mislim da sam im... What the fuck, ne seri da će me vidi. Vidjeli su me, kako ste me vidjeli, bre? Idemo dole. Shit. Ok, idemo pravo. Ne mogu gore se popre. Fuck. Begaj odavde, majstore. Begaj odavde, majstore. Idemo gore, sad mora se popre. Ne mogu do mosta da stignem. Umro sam. Kako? Shit, bre. Sa motorom je mnogo bolje. Pokušat ćemo opet, sa motorom je mnogo bolje. Znači ja ne mogu da verujem koliko je dobro sa motorom. Ok, ljudi, ajmo da begamo. Znači, krenulo je opet 5 zvezdica. Sada moramo da nađemo neku bolju taktiku. Znači, moramo da vidimo odakle prvo dolaze. Evo su ovdje. Begaj u 3 lepe. Bog te video. Shit! Ok, dobre. Voda, ok, može. Prevučemo se ovdje malo. Idemo ovdje, a? Da, i ajmo nekako da vidimo da pobegnemo njih. Ok, dolaze s ove strane, tako da mi ćemo da idemo levo. Idemo ovamo. Ok, dobre. Ajmo da vidimo nekako da... Ok, dolaze sa svih strana sad. Shit, gdje da idem? Ne znam gdje da idem, ima ih desno, ima ih levo. Levo, nema ih levo. Idemo levo. Dobre. Gdje sam sad jebo sebe. Ok, dobro. Malo falo da se zjebe. Ok. Ispred mene su. Kako sam ovo uradio, ja ne znam, bajo. Ali znam da su me vidjeli svakako. Ok, nebitno. The fuck, bre! Shit! Gledaj šta ih je ovdje? Fuck, ne! Pao sam motora! Ne. Nemoj, molim ti da si se pokvario. Nije se pokvario, je tako? Nisi se pokvario, je tako? Nije se pokvario, nemoj da umrem sad, molim te! Nemoj sad da umrem, jebote život, ajde bre, daj gas bre Mirzo, Mirzo! Jebote ščiter u dupe! Fuck bre, nisam uspio! Shit! What the fuck? Ok, možda preživim. What the fuck? Ok, svakako. Nismo uspjeli. Ok. Dobro. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog challenge-a. Hvala svima što ste pogledali klip, nadam se da vam se svidio. Kada ostavite like, share i subscribe. Počela je kiša u Los Santosu, a to znači da više ne možemo vozimo ni motorni auto protiv policije, pošto bi stalno bilo zajebano, a i dosta smo vozili. Nadam se da vam se svidio klip. Ako hoćete još ovo beganje od policije, možemo da radimo koliko hoćete. Napišite samo dole u komentaru i lajkujte video i mi se vidimo u sljedećem klipu.